Mun sang sanga changa INP mizo channel clear tu le ngai khatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka chu mai ni somni le pakua pathian ni ania Myanmar ram chanchin langsar zual kan ngai thalenga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Sakain region Humalin township CPA khopuya administrative office chu mai ni somni le pasari chongnulam khan Shani National Army anti Shan nampeng chikhata an nam sipaiten an kapa police pakhat le civil mi pakhat an thi nimin pia khan police ten luya lunglo tolna vokuang long te chon mana manjinga SNA nam sipai an lo om ve kher boka chuwanga in kap ta ni in Chinruin Uru Spring Revolution chuan soi Sakain region Suibu atanga khin upanakal sipai motor kesom nei chi pali chu main somni le panga khan zandariat velin PDF tenan boma sipai som palian thi ni in nimin khan an soi Sakain region yin ma pin township lengau khwa main somni le pasari khan terrorist council sipai an lut to a ti chuan main somni le pariat ti la ni somni le pasari zanlai pel khet khan khua an hal le tanta a in zani vela kangral ni in nimin khan an soya tin ni somni le pariat nimin tuk war ma jingdar li vel khan ral thuam lian le silai an kap na sale hleya nimin chhun lai vel khan in la kang lote an hal non le bok le ngau khuwa hi January ninga khan terrorist ten an lo hal to a chumitum chuan in som pakhat akang ral to ni tin mai ni somni le pariat nimin tuk da rukvel khan terrorist te chuan yi u township buyung khwa an hal boka an chanchin kim chang ala hriat theilok deu Sakain region kani township thingkang khothen khat hal tu te chu mai ni somni le pariat nimin tuk khan PDF tenan beya sipai som pangala yan da thani in MPDF tenan soi heng sipai te hian mai ni somni le pasari khan kani township ke dong khuwa chu ral thuam lian le silai pa ngain an lo ka phrep to a chen na in nga an hal sak boka puithiam te chen na chenin ral thuam lianin an ka chiat sak to ni Sakain region thau pale township nagama tlang chevela mai ni somni le pariat nimin khan PDF pol sang pale People's Defence Force headquarters lamte pale PDF 2nd battalion te God of Miang Hero Generation The Eagles Pole Mungyo People Defence Force MPDF 10 Terrorist Council sipai an kapa chonudar khatvel in kap tan khan nia darkar chan vevel an in kapa ni Terrorist Council sipai pathuman thi ni in PDF lam chuan an soi an ni lam thi le hliaman omlo nin an soi bok Makui region Miang Township Natat khoa mai ni somni le pasari khan terrorist ten loot vele boka chung ho chu PDF ten bom voi kuwa an vom khuma thian omnual an rin thu pakuku revolution front ten an soi nimin pia khan Makui region pau township kantit khuwa le phalan kain kho inkara duty terrorist tepo chonudar khatvel khan ral thuam lianaka an ni boka sipai pakhat thin midang pariatin hliaman tur ni in RDF anti Pau Regional Defence Force tenan soibok Yisa chu township balaba khuwa mai ni somni le pasari tlaidar li vel khan kui dong khomi kutan zo ong te chu mi pa pani anin phur ti wang ringotin terrorist tenan kap hlum le a an ka hlum nu in an ruang an hal ngal nia soi ani Makui region Yisa chu township zikung khwale sin chong kho inkara lei bula mai ni somni le pariat nimin tuk dar kwale chan vevel khan PDF lamin motor an boma sipai pani an thi ni nan soi Yisa chu PDF te malak na ani tin Makui region thau sik phiu le pau inkar kong puidunga Terrorist Council sipai te chuan na motor pakhat chu mai ni somni le pariat nimin chonudar khatle minute somli le panga khan NSP anti
PDF Paul khatin an bom boka chuta chuan sipai panga an thi ni in NSP te chuan an soi bok mei ni somni le paruk ninga niya kan ko lama thona manga bom thak kha thildang ni lovin mita dam bula PDF le YDF te kem chu terrorist lamin an lo be na sa ania MI-35 helicopter manga ral thuam lian le machine gun manga an ka na satawangin PDF member pasari lai mai an lo boral ti nimin khanan soile ta chowa apoi tak zetani terrorist lam chuan darkar ni chungvel chutianga ngor takan ka hnuwa phaya kung anti mai seu pakoda mual pong lama sipayan chopbel awangin PDF tenen chulama po chuan anin kap na sale boka indona anasat ema wangle PDF lamin ral thuam anin dai tak lo awangin antol kirsan tange ngea sipai pasari layan chan ta ti kan ko civil government chuanan soyani tin mei ni somni le pariat nimin po khan kan ko district dem siam na mun lama veivak terrorist sipai te chu yo defense force YDF ten bomin voi thuman kap le boka thile hliaman omle omlo an la chiang chia lo ni nan soi terrorist council dodal na aluar zual na Sakain region le Makui region na township then khat chuan nizandar som pakhata tang khan eng phone line ma an mang thei to mi alova mei ni somni le pakua tukin Sunday tiuk lama po khan an thungoi vungvung ringot to mai chanchin in hril hriat an har sat le do na thu hriat atlai le deu do na ni heng mongyua khopuya te yinma pin township lama te kani le salinchi township Sakain region na township tamzok hi chuan internet le telephone line an nei to lo tin Makui region miain yisa chu kan ko le pau township lampo chutiang tho chuni Mandalay region cha padong township a mei ni somni le parukhan PDF me puisi pai pani ka tumin police te nan huala ma se van nei thak taken police te chu lam le lam anin ka fu ta zoka aza thakan ti ve niang mei ni somni le pasari tlaidar thuma vuina hun seran mangchu dan pa ngaya martar te thla na emo police le sipai boral ta te thla na anga hun mang lovin police lalpo tel lovin civil mi thi angin an song bol ta zoka engwanga chutianga civil mi te in vui pa ngai ang dewa chuta po mitlem te chok tela vui liam tamai ngen ni ti hi an la soi chiang du lovani Chaupadong township in ka na police lal thachang dol tu ong miu tu athi ba ka sipai paruk ayat lem lovin hliaman tuar boka civil mi pani in hliaman tuar bok PDF mi pui sipai pani bike khal te chu sipai motor pathum mangin chua lam le tlak lama tangin an huala PDF pakhat chu an ka hliama ma sen man talo pakhat dang hi an man ani arin kan thulak na hian chiang takin soilo ma se pakhat atlan chhuat thei thu chawa soya pakhat dang hi an man ani arin omani Mandalay khopui maha ong mi township pa sipai hne na mi report mang niangai yan nain chole ong chomu anti te pani po me ni somni le pariat nimin tlaidar nga le chan vevel khan an township chunga Sengpan bookshop bul KK liquor store zoo an leilayin mi tu tenemo an kap hlumle tabok Rangoon khopui Suipita township veng sompalina venglal office po me ni somni le pariat nimin chhun khan city gorilla polin an beya in za ho tu le office darwan an thi nia soyani an venglal lin ong an ti ero alo in sa seng man ta ram ni nan soi KNU nam sipai te po hi an mai man lo ani bermaya ni tin mai in ring renga omatulani KNU Brigade 5 le Brigade 1 te na lama ve BGF te po antol chuak le ta a ma se mundanga kal lovin KNU Brigade 6 Ramchan leke ko lama an kal le ta zoka Brigade 6 te po in ring rengin an lo en thli thlai vel renga nakin reilova chuan anin kap le nge inarin Karen state tan tong chi township pa Queen Chong khwa atanga kir le sipai somli le patni te po me ni somni le pariat nimin khan PDF te nan beya
sipai som ayatlem lo chu an thinge ni in yitra CPDF 2nd Battalion tenan soi karen ni state loiko khopui rail station bula bol pe te lo chai mek no pang ho chu me ni somni le pasari tlaidar thum vel khan terrorist council sipai tenan kap ringot maya anbul naya bong venga lo om mek no pang pakhat an kap fuwa athi ngala midang pakhat po amalaka ni in no pang som pariat an man bok no pang ti ila rol thar deuh te po an niang chu heng ho hian an chai lain anin ti boi ve deuh boka police ne na va report to kan om ve boka ni oma midang in an lo thi phata ani western ramten min op zodona ramle namle sa khuwa aboral don ti in minong lana chuan sipai le police pensioner zong te chu an nangai thok le theu turin arukin alo som ngei ti nimin khan hriat chua ani le tamau maya hei hi pensioner te ngei nan soyani an soidan chuan april thatop lama tang to khan myanmar ram chung mun tina sipai pensioner te chuan mani omna town si pa theu in report le tur ania mun thuma then tur ni in kum somnga hnuai chu pol khata somnga le somruk inkar te pol khata tin somruk le rukna inkar te pol khata chutiang chuan pol thuma then turan nianga an lo tho thin na reng le an kum te enin defense le security an thok le ang ti ani sipai pakhatin media te hne na soidan chuan hrisel na thalo lutuk ti lo chu chuan lam siam rem chang lova sipai council in ral thuam apeang ati nimin pia khan KNU le NLD hruai tu te anin kom le a federal democracy nei dan tur le sipai council pai thak dan tur chu an agenda lian berani KNU central committee member padu sotoni chuan NLD ne na an tho ho zel dan tur hetiang hian soya apoimo ber chu KNU le NLD party hian federal democracy din chuanan tun ayana sale zualin lungrual takin ke kan pen dun donani ti hi ni atia atul chuan in biak na hi nei zelila chu chuan kanin kara in lungrual na asiam zel donani atibok nimin pia a nam sipai tele party hruai tu te in biak na kha in biak tum thum na ania anin kara in hriat thiam na thatak a om chho zel don ni inalang nimin pia lam khan sipai zavel chuan thingei nia alan lain nimin pia me ni somni le pasari ero thian tamlo som parukvel chawan thi ni in khetet media chuan soya me ni somni le pariat niminero anzia omle vio mai bok ram chung mun ranga terrorist council sipai som sari an thi nia soyani ole khati zong kha tuntuma Myanmar chanchin langsar zual kanan soi the chu ania atop khenga min lo ngai thak sak le thewa wangin in za chuwa kan lo me